Thang ni phai hiniani Dolamara Police Station OC Kulendra Nat Japon Linsi Karlitang Rosmi terangpi abangarpum kipatu adim lapen aheman Karbianglong Superintendent of Police lapen ari sangho tumpen kahumri pa duponsi apia polapen adonara batum pen chingki chithan tekang Kidam tang arkoi chikloni phai inkora trogani Karlitang Rosmi terangpi kang bodet penajo Karbianglong lapen nihang ni rep anta kache thang plupen raratum kido sojo ahonialam ilitum ham phangalong ta kaphire mi milapen suarlu atumaphan kijokwan kavielam kache songase angtong kium plupen ajok Karbianglong SP Sanjeev Kumar Saikiata inglong alongri arlunang koklong Phirangki atum athingno Karlitang Rosmi terang piaphan ahoga kangsai ke palong bek jiaphan siding pon pamiji lapen Sorkar pen kirap ki palong bek japhan bor iji lapen tobar ki mimia puthak sitami council aphan lamthe pali ji pusi ningje tekang Karlitang Rosmi terang piaphan abangar pumathak ki bat I thing piachet he seta chipari deng ponsi forensic ang thek ki patini pon japhan ponlo odlang no ki klem vega bangphu dilip rong pharaphan kupia kang saisi ki pipo malapen Karlitang Rosmi terang piaphan ahoga kangsai palong bek jima pusi ongdung araratum chonghong rinti সরকাৰৰ পিনৰ পৰা ব্যৱস্থা আছে আমি ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো আমি এটা DLSA বুলি আছে এই অথৰিটি আছে অথৰিটিৰ পৰা এটা তেখেতসকলে আৰ্থিক তেখেতক সাহায্য পাব তাৰ উপৰি চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা কেনে ধৰণৰ আৰু সাহায্য পাব আমি এটো আমি বিবেচনা কৰি আছো আৰু আমি লিখা পঢ়া কৰিছো ইতিমধ্যে আমি তেখেতসকলক জনাম Dolamara pen Arjison Rongphar Karbianglong Live